emhlophe kunjalo gejogeje emsika Sathane. Yoko yamanzi Kanyamba Wogogo yebo siyacela lishikisho limabhishankweni engwenye wovonga phese kwasoshanga nogqala qhama fante mesibokho kumadoda nofana kwaBulawayo uqopho phuza kwezidi iziba kunina abasetete kunina abasenyimbane fudula mafudula fudula abafudule abanye bayabonga abanye ababonga emhlabeni hayibo sanibonani sanibona abazalwane sanibona ingane zasekhaya sanibona amakholwa sanibona abakithi ngiyanibona niyangena kodwa nikabi ngalendlela engifuna ngayo ngoba ngifuna ukukhuluma into serious ngenani phela nitshela abanye nisho ngoba kumgcibelo ngiyazi nihlele ekhaya abanye bebebhizi izolo ekusuku abantu bakhathele bahlele emafonini batshele nje ukuthi ngoba esikhonto afuna ukisho only 5 minutes njobe sengiphumile kunini manje ngiyanibingelela ngisesigodlweni la kokhokho ngilayithela amakhandlela ukunicelela nokunicelisa nokuvuma nokuvumisa ukuthi abantu abaphile abantu abayiphambili ngempilo nokuthi abantu into zabo azibe ngendlela abafuna ngayo ngifuna ukunitshela into eyodwa ngifuna ukukhuluma ngale nto engingakhuluma ngayo yeyipesheli ukuthi ngoNovember ngomhla ka5 kobe ku Friday 6 Saturday ngesonto bangenzeka bebaningi kakhulu abantu sesingakwazi ukuthi siqedele kodwa ivamze esonto suke sizodumisa uFriday noSaturday umhla ka5 nomhla ka6 kuzobe kuyisonto lokuqala kuNovember iyona nyanga yami engizalwa ngayo kube kuyidate yami yokuzalwa ngintshela ngepesheni ngithi mina siyeni state kuzona ngikhuluma ngento ezokwazi ukukunceda oba uzamile ukufika koJerusalem uzamile ukufika ekhuphini zo35,000 uzamile ukufika ku25 uzamile ko12 kwangaba bekha amandla wazi wathatha uma1000 ka6.8 kodwa ngifuna ukuye epeshelini before ngiye epeshelini ngifuna ukukutshela ukuthi uNkulunkulu namadlozi uyakuthanda kungathi uma uzolanda isigubhu sikaNgobese noma ngabe lesi ka35 noma labe isika 65 uJerusalem noma lesi kube ukuthi uyasuka emthandazweni mase zikhona igubhu thandaza khuluma nabantu bakini ngendlela yakho uvikhuluma ngayo mawubuthandaza ulekelela umsebenzi wokwelashwa nokusizwa ngumthandazo ngoba umthandazo yiwo onamandla osinika umqondo ukuthi wena sikwenzeleni yikho phela thina siqale sikuhlole before sikwenzele into okay uNgobese uzoqala phezulu uzoqala ngoJerusalem lo umkhandi wemali lo umenzi wezinto lo enganitshela ngawo ngathi iqinile uma ke kuukuthi wena ufuna ongaphezulu kwaloko ngabe sengizokunikeza otokolosha sengizokunika imkhovu straight uma ukuthi usufuna ongaphezulu kwalo kasobaba lo esimbiza uJerusalem ngoba lo uJerusalem uzokhanyayo lama sifika isikhubu kwakho sokuzokhanya izinto siyabiza lesikhubu kodwa hayi imali enkulu only 65,000 lesi sikhubu ilesi sika 35,000 lo umali kayipheli lo lezi igubhu isuke izokwazi ukukulwela zikumele zikulwisa impi zixazulule inkinga osububhekene nazo naseyintweni osukuzenza abantu abakulandelayo lezi igubhu ngifuna ukunitshela iqiniso ngomhla ka5 nomhla ka6 nomhla ka7 lezi igubhu uzobe ibiza lesika 65 sobe sibiza 15,000 lesika 35 sobe sibiza u12,000 lesi esika 12 sobe sibiza ulokuzana u6,000 rand lesi esika 25 sobe sibiza u8,000 bese kuthi uma1000 lona obiza u6,800 uzobubiza u3.5 bese kuthi lo mantanhleni uzobebiza u1.5 bese uma umuntu nje ezofunda ukuhlamba lena ukuthi nje nami ngiyolwandle ngiyogezwa njengoba uzobuyisa abantu ukugezwa nje olwandle masikisa namakanda nebisi kuzobe kuyi500 rand sicela abantu babhalise abasuke eGoli abasuke ePitori kwaZulu Natal eMatuba kuphi ngihlale ngikuza ukhali thuma la unayo sizobe sine special sama product lawa eyigubhu
nento zakho zokugezwa lezokugcatshwa kuzobe kwenziwe into egazini ngemali ezicheap. Ngiyakutshela mangithi uMantanteni uzobiza ulokuzana u1.5 lento ka 3.5 izobe ibile ka 6.8 izobe ibiza u3.5 igubhu lezi izobe zehlile ama price njengoba sengitshela ukuthi uJerusalem aloka 615 loka 35 uzobe u12000 lesi sika 25000 sobe su8 lesi sika 12 sobe su6000 bese ukuthi kanjalo ngokwehla kuyofika abantu sengichazile. Ngiyakwazi ke wena lokuzana uhlale uswela umsengo kuyalezela njalo uyimbila so njalo sonke isikhathi hlala uneyinkinga simemezele lokhu nje simemezela wena ukuthi kufanele isikhathi ubusukhona sukuma uzokwenza ukuthi yonke into yakho imumatheke. Ngiyanicela ningayibambezeli la sobe sikwenzele eThekwini lokho asikwenzele even nje eGoli sobe sikwenzele eThekwini. Sicela ukuthi nize nizokungana kubantu ababethatha igubhu la ekhaya ababona ukuthi ziyadropa abeze sivuselele wethatha sika 35000 sobe sikwazi ukuzivusa ngawo ulokuzana u15 lo lezelo kuzana lesi sika uJerusalem ahlada simvusele kodwa ukuthi sifaka amandla more power ukuthi anga drop singakwenza ngoba vele kuzobohle imali okungana lesi ka 35 mawubona ukuthi sehlela amandla woza sizokhuphulela ukuthi into zakho zikwazi ukukhanya. Uma sizokhuphulela sika 35000 kuyofana u5000 rand kulesi sika 35 sika 25 kuyofana uphathe 3.5 kulesi sika 12 kuyofana uphathe 1500 umuntu osokwayithatha kodwa bese singakapheli igaranti yaso sizokwazi ukuthi sifake mopha ngoba sifuna ukuthi ungasali. Ngiyacela ukuthi ningizwe ukuthi ngithini la uJesu umzokhanyayo mufuna ngaphezulu kwalokho sengiyokunika umkhovu nami engangushelwe obaba namhla ngikhuluma iqiniso lokuthi mufuna umkhovu ngohamba ngulane ekhaya nguye ngikuphe wona ke awufuni ingane awufuna abantu abadlalayo ufuna abantu abaserious hayo mama laba baba busy belokunje ababhizi bekwenza into zokuthandaza kufanele ukuthi kwenze into serious ngoba umuntu athi umkhovu usuthi usiyami sengifuna ukuthi ngibone ukuthi kwenzakalani manje empilweni claro kodwa ngifuna ingane ezidlalayo lezi ngane ezifikayo lezifuna ukuthi zidinga umuntu ongakakho umuzi ngabe namuzi sefuna umkhovu hayi awancane ukuzana afuna lonto besikhuluma ngalokho ngiyanibiza wozani nizothatha igubhu ngendlela ehlelekile kwakuphela abantu abakuzondayo ngoba nabantu abakuzondayo bagcina ukungizonda nje bese bayakhathala bagcina bakhathele bakhathazwa yibo labo sobaba olokuzana ugcina ethi uyangithakatha athi ulanda umuntu eSwazini ungithatha uvela ungasebenzi uvela ubhabha yini njalo yilezi igubhu engininika zona ngoba ngimthanda ngimigeza ngomthanda nawe abantu ake bephume kuwe bantu dala uzama kuba ke bephume ngiyakukhulekela amakhandlela nanka amakhandlela okuyibona engihlala ngimcela kuzo zonke izinsuku nanka lamakhandlela amahle uma ngizokhulumela umuntu osekuwafika la ekhaya ngaso sonke isikhathi khulumela umuntu osekuwafika ekhaya lamakhandlela yiwona ngicela kuona izitha amadlozi ukuthi lokho ikwazi ukukhanya ngizongicela kula kulelo kuza kula makhandlela nakulabo gogo ukuthi bakuze ukuthi ufuna ukuthini. Ngiyabonga nganda sekhaya, ngiyabonga abantwana bakwethu, ngiyabonga ingane zakithi. Ngikhuluma ngalento nje zama reprise ngoba ngintshela ukuthi kulesigubhu leyanto engangibuye nayo eGhana ngizobe ngiyiqeda njengoba kuza abantu laba ngilokhu ngakulo nyaka. Angifuni ihlale manje sengifuna iphele ngoba abantu baka Jerusalem abangafika ngafane bangeqi kubantu abawu20 abathatha uJerusalem ngalolanga ngoba leni sinele igubhu ezu20 zika Jerusalem kulento ngambuye nayo eGhana. Kulega 35 ngizobe ngithatha abantu abawu20 futhi abazo35 oka 30 oka 35 no25 oka 12 ukukhona ke untararanta lokho yokuthola noma nini. Ungasali woza ngobese ezokusiza wena olokukhala uthi wahamba kancane uthanda ukugqoza woza ungasali sengizoshiya inamba bese ke
inamba lengishiya kuzona ezokuchaza amaphupho inamba zokuthi nifone oba khona umuntu ozofuna ukuthi uchaze amaphupho konke ngithe ngilele kusuku ngifonele mawufuna ukungani ungangi WhatsApp lozana ufone nje ubuza ukuthi iphupho leli lisho ukuthini mkhulu bese ngiyakutshela hayi leli liphupho leli lichaza ukuthi kusheshe nje lento yokuthi uzobhala imessage ku WhatsApp ngipha intende mina ngikwazi ukufunda intende esikoleni ngahluleka bandla ngifunda isikole uNkulunkulu wasengibusisa ngokuthi ngikwazi ukuthandaza wasengibusisa ngokuthi ngikwazi ukuthi ngiganda umuthi kwase kuba ukuthi ngakwazi ukuthi ubhale igama lami ngoba ngiyakwazi ukwenza lezi zinto zamasanini yebantu abantu abaphile ikanza kwethu konje bengithini kuloko bethe ngikhuluma ngibuye ngikhotha into bengiyikhuluma kodwa ziyiqiniso ukuthi yena ama prize ayihlile eguphu kuzobe yonke into ifana na ukuthi nawe ungenamali uzobuna imali yokuthi lokhu kwenza ngenzela ukuthi nawe noyibophile imali osathi uyivalele uNovember ikhulule uze sikusize ukuze kulonyaka 2022 ube umuntu gebeyeka abantu njalo ukuhlekisa ngawe abantu ngasonke abahlale bekhuluma ngawe ukuthi siyazi ukuyophela inyanga useyeza kuzoboleka imali ngoba umaboleka uswazi wabiza ngomaboleka yezwana wena uswazi wabiza ngomaboleka njalo makufana usukuma uze ngingobese kuba nezinkinga ezivelela wena mawuthi ufuna uyenyangeni uyothola uncedo uma ungaxabananga nomyeni wakho sekuyovela inkinga ezinkulu ekavele kufa imoto sozokhanda amasondo inkinga isalime kanje dlula kulento eyivimbayo uze ucelelile emakhandeleni uze lokunjani ngo Friday umhla ka5 nomhla ka6 sobe sinespecial akekho umuntu ozoqhamuka ngomhla ka8 esethi bekune special ekhaya no kobe ku Friday nobe ngicwele la ikanphithizela sengiphumile kunini ngiyabonga ukuthi ngasonke isikhathi mangikhuluma niyangilalela ngasonke isikhathi mangikhuluma niyayishare ivideo lokho kwenzayo umusa uNkulunkulu ngake ngikhuluma into eyodwa ungasuke emthandazweni ukuthi ukhuleke uNkulunkulu ungasuke emkhulekweni ukuthi unxusa uJehova kuloko ozobukwenza ungasuke emthandazweni ngoba noma ungathatha isigubhu kodwa ungakhohlwa ukukhuleka ungakhohlwa ukukhuluma nibakini abalalayo ungathatha isigubhu lapha elokunjeni phezulu esontweni lapha ewethawula phaya siyakhonza njalo ngasasa nje siyakhonza njalo ngamasonto ngisakhanda indlu ngifuna umuntu engizothi bangimnika isigubhu ethola imali bese eza kuleli sonto esikhanda elisha ezosifakela ama tiles neliba nama aircon asifakele zonke izinto uNkulunkulu abuse singanza abanisha umoya ngekuphephetheke nathi endaweni esikhonza kuyona ukuzothi nje ngoba bese ngizobonga unganginiki mina imali engizoyidla nonkosikazi wami nengane zami kube ukuthi uyobonga lapha esontweni ukuthi la esontweni kube kuhle uthi ngoba udumisa ingane kaNkulunkulu nazo ezikengithi mangiyitshele ngithi nginabantu abagulako abahlele ngaso ngesikhathi becela ukukhulekiswa sikhuleke nazo sikhulekele wena uma kusuthola ukusizakala woza nemali siyolungiseleza ngifana lisakhandwa nawe ungafaka isandla kule sonto likhandwe kodwa ikhonda esikhonzela kuyo njengamanje esimenxusa kuyo uNkulunkulu ukuthi asisize ngicela nawe ukuthi ungaphuthelwa tshela ihlobo zakhe eseThekwini ukuthi azize lapha esontweni phezulu kuyakhulekwa nawe futhi uze mhla uthola ichance kodwa nazi izinto ezasukumisa mina ngangithandaza sengiyathandaza kakhulu ungaqala ngoba indlala ihlingeko nami loba kangikhulumeka ngathi awulambi uma unalo lo awulambi lo umavuka ekseni ukhona into oyibonako ukuthi yenzeka mawawufuna ithenda mawawufune amabhizinisi lo akadlali nezingane akabhidi nabantu abangenayo uJerusalem lo sengiphumile kunini baba yini uNkulunkulu anibusise amen.